اما بقوايا كي راست بر خبدن كوني چالاكيه يل قامشلول بر ناون دانتوين يكبوي هاتيه ودان جو دري پیامنير مع شرفان محمود بشداري بلتنا مدبه شرفان دما تباش باش خواه کن جه دهو سبها و هاتیه ودانو گلک سری لکندنو پشتگیری ددن پینگاواج عبدالله اوجلان را آزادی نها چی چالاکیتین دار خستن ام بیجن کی بش داره تو مرا پاروب کی کرم بک بله نوین ایوار باش جبو دوش بو تماشاوان شو بینرین روجاوا تیوی جخوا زانین ده جوتمها ای سال ده و آنگو 25 سال وگرا کمپلان ناونتوی علی دجیره بر عبدالله اوجلان ام دزانین پینگاوک ناونتوی دبین دروشما جریبر عبدالله اوجلان را آزادی جبرزگریکا کرد را چارەسەریya siyasî bi armanca bekanîna azadiya fîzîkî ber Abdullah Öcalan hate destpêkirin li seranserî cîhanê ji xwe ji herêmên Bakur û Rojhilatê Sûrî jî ji rêxistin û saziyên partiyên siyasî rêxistinên jinan tevgerên ciwanan û her wekî din jî xelkên herêmê piştgiriyê bi vê pêngava ku ji bo armanca misyogerkirina azadiya fîzîkî bera Apo hate destpêkirin di nava rêza çalakiyan de ne di nava xebatên de ne ji xwe duh li bajarê Qamişlo di demijmêr de sibaha de konê çalakiyê bi serpereştiya İnisiyatîva gel a kantona Qamişlo li pêş navenda netewên yekbûyî hate vedan ji xwe kon ji hîvdê mehê wate du heta 23 vê mehê wê berdewam bike ev kon jî ji xwe wê tevlîbûna xelkên kantona Qamişlo ku rojane bi newbet tevlî kon dibin û daxwazên azadiya fîzîkî ber Abdullah Öcalan dikin. Belê Şervan te niha ne tenê ji pêkhateyên Kurd li belê ji tevahî pêkhateyên herêmê beşdar bûne tu dengê mitkî te behsa نوبتگرتنê li bin konê çalakiyê kir niha kê dewrgirtiya li bin kon û deng ji dortetê çi çalakî niha li darin. بله نوین جخوا ایرو سبها جی کنه چالکیه پروگرامی وی وهابو خلکن تلکوچر اندامن انجمنا تلکوچر هر وحال کلکوی اندامن کانتونا قامش انجمنا کانتونا قامشلو و انجمنا نفچه قامشلو جی ده همان دمیده بشداری ناوا کن بون نها دوان کلیان ده جی جخوا خلکن طاخه آشوریه همشی طاخه غربی لباجار قامشلو بشداری بین کن بونه وشخونه ها پروگرامی کن جی ایروم دزانین گلک آخافتن هاتن کرن تده هاتا گوتن کو اوی تکوشین آوان یاش بو پیکانین آزادیا فیزیکی ریبر آپو بردوام بکه جبر کو ریبر آپو 25 سالن جبو آزادیا گلی خواه دناوا زندانا امرالی ده تیرا گرتن لوما جگلی هرمی جتی خواستن کو خودی لریبر آپو درکوین هم تجریدا گرانتریا کو دولتا ترک لدیجی ریبر آپو فرض کریه بشکینن هم جی زیده تر آرمان جوان جوی چالکیه داخوازین وانا جناوا خفتنین کو تی داین هم جی جناو ریپورتاج و هفدیتنین کو ام بناوا بچالکوانا را دکن دناف کنده او دیار دکن کو ایدیدم هاتیه ریبر عبدالله اوجلان آزاد ببه او دی بیجن تکوشینا وان و هر رنگی جبو سرخستنا آرمان جوان یا بشگیریا به پنگاوی را و بیکانینا آرمانجین پنگاوی هر و هر ویل بردوام بین هر اوی دناوا ریز چالکین جور به جور دوین و اوی خباتا خواه یا جبو آزادی ریبر آپو و بر فرهتر و مزنتر بکن و به هر رنگی لقادام بین و تکوشنا خود دوام بکن. بله گلک سپاس پیامنیر ما شرفان محمود جه ناوراستا باجار قامشلو جبر کونê çalakiyê tu beşdarî wiltenê bû gelek spas ji bo tevlîbûna te.